تستین چک. الو.
Your Excellencies, distinguished guests, esteemed speakers, and valued attendees. It is a great honor to welcome you to the 2025 Middle East Peace and Security Forum hosted by the American University of Kurdistan. This year's theme, Managed Chaos, the New Middle East, invites us to reflect on the challenges and opportunities shaping our region today. Over the next 2 days, we will engage in meaningful discussions on regional stability, cooperation, and economic growth. Before we begin, please note that translation devices are available for those who wish to use them. For English language, please choose Channel 95 on the translation devices and Channel 99 for the Turkish language. Now, I kindly invite everyone to please rise for a moment of silence in honor of our martyrs, followed by the national anthem. شهیدان هست سر به فرمان. Thank you. Please be seated. تکایە فەرموندانیشن. بەڕێزان، مێهوانên هێژە و ئامادەبوویان خوشتوی. شانازیەکە مەزنە کو ئەم پێشوازیە هەوارگەی بۆ قورباندا ئاشتی و ئاسایشە ڕۆژهەڵاتدا ناوی یا ساڵا 2025 کوژلای زانینگەها ئەمریکی و کوردستانی دەڕێکخستن. دروشمی ئەفساڵە ئاژاوەیە ڕێکخستی ڕۆژهەڵاتدا ناوی یانو مە بانگێشتی کرد بۆ هزرکردن لەسەروان ئاستەنگ و دەلیڤێن کو ئەڤرو هەرێمانە پێکدین. دمای وان دو ڕۆژێت بهێتدا ئەم دێگەنگەشێن بڕامان دەربارەی سەقامگیریە هەرێمی هەفکاری و گەشەیە ئابووری ئەنجام دەدەین. بەری دەستپێکردنێ هیوی دارین ئاگەهدار بن کو ئامێرên وەرگێڕانێ بۆ ئەن کەسایان حەز بکەن کاربینن بەردەستن. جبو گهلێنە bi زمانê Kurdî Channel Not li ser Amêrê wergêranê هەڵبژێرن. Channel 90. قامتي الضيوف الكرام المتحدثون الموقرون والحضور الكرام، يشرفنا أن نرحب بكم في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط لعام 2025 الذي تستضيفه الجامعة الأمريكية في كردستان. يحمل منتدى هذا العام شعار الفوضى المدارة شرق أوسط جديد، وهو دعوة للتفكير في التحديات والفرص التي تشكل واقع منطقتنا اليوم. وخلال اليومين المقبلين سنخوض نقاشات ثرية هادفة تتمحور حول الاستقرار الإقليمي والتعاون والنمو الاقتصادي. قبل أن نبدأ نود إعلامكم بأن أجهزة الترجمة الفورية متوفرة لمن يرغب في استخدامها، ولمن يحتاجون إلى الترجمة إلى اللغة العربية يرجى التوجه إلى القناة رقم 92. It is my great honor to invite our esteemed chairman of the Board of Trustees, His Excellency مەسرور بارزانی, to deliver the opening remarks. بناغەی خودی مزن و دلوفان زور برز جناب سروک بارزانی رزدار Your Excellency President Masoud Barzani and Your Excellency
Mahmoud Shah Sudani, Prime Minister of the Iraq, and Fayez Zaidan, and Your Excellency Necip Van Barzani, President of the Kurdistan region, Your Excellencies Vice President, and Your Excellency Necip Van Barzani, President of the Kurdistan region, Your Excellencies Vice and Your Excellency Ahmed Daoudoglu, ex-Prime Minister, and Dr. Bashir al-Khazmi. بارزان سروک حزب و لعنت سیاسی دیپلمات کار کسیت اکادمی کتابیت خوشتوی رزدار نوینره نتویت یک گرتی دکتر محمد الحسان میوانت بارز و خوشتوی خوشگو برایت هیجا هنگ همه بخیر بین سرسر و سرچاوا بو کربند دا میپس کربند آشتی و آسایش روشهلات ناوین. اف کربنده اف ششمین ساله تیتا گریدان بو آخفتن و بحث کرن لسه کشه و گرفته دوی ناوچه. بگمان بجداری بونا هنگو دوی کربنده دولمان ترکت و هکار سرکفتنا وی کربنده. هیوی دارم هنگو وقتا که خوش هوید و دست خوشی الرخرد وی کربنده کم و تمنا سرکفتنه و وی کربندید کمو ایویام او پشتی تمام بینا وی کربنده او آموزگاریت لیره تینا آماده کرن بو چاره سر کرنا او کشه و گرفتید ویگا و روشالات ناوین ده هی کفن بردست دستالاتدار و برپرسا بوانده مفایلی ور بگرن. جه خدای از پیروزبایی سرکفتنا حل بجاردنت عراقش لحمله که بکم سرکفتنه که مزن به بوگل عراقی و به دستخوشی و سرکفتنه لعنت سرکفتید کم و دستخوشی و سرکفتنش همه خلق عراقید کم. جه خدای از داخازه که همه بجدار بوشت کم دیاره للای فیفا و یانا زاخوی هاتیا بر بجار کرن بو باشترین یان بو باشترین هاندر و پالپشت فوتباله دیپی ورد فیفا بیا من اوانگ همه پشتیوانیت یا نازا خوب کن و پشتیوانیت ورزش همه یانت کردستان و عراق بکن. السيدات والسادة الضيوف الكرام مع حفظ الأسماء والألقاب نرحب بكم جميعا ونعبر عن سعادتنا بحضوركم. فأهلا وسهلا بكم في محافظة دهوك في منتدى السلم والأمن في الشرق الأوسط. نتمنى لكم وقتا ممتعا ولهذا المنتدى التوفيق والنجاح. Your Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished guests, scholars, very warm welcome to all of you to this forum, MEPS, Middle East Peace and Security. This is the 6th annual event that we are holding here. You're the reason that we continue to hold this event every year. I wish we see you every year to come back here. I'm sure that your contribution, your participation in this event is the reason why we are able to succeed and to continue holding this event. We are here to look at the pressing issues and the challenges that we face and to propose solutions to these problems in the Middle East and beyond. I hope that you enjoy your time here. I wish this forum success, and once again, thank you very much for being here. Thank you, Your Excellency, Chairman of the Board of Trustees, Măsrur Barzani. Our first keynote address will be delivered by His Excellency, President Masoud Barzani. Your Excellency, we are honored to invite you to the stage to deliver your keynote speech.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أرحب أجمل ترحيب بالسيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء and His Excellency the Judge Farzani, the head of the Judicial Council. And I would like also to welcome the leaders and the diplomatic corps and all the guests here. ينعقد هذا المنتدى في ظرف حساس جدا، وأود أن أقدم جزيل الشكر لمنظمي هذا المنتدى وللجامعة الأمريكية في كردستان، ونأمل أن تسفر دراسات وبحوث التي تنتج عن هذا المنتدى إلى نتائج إيجابية وتتحقق الأهداف التي ينعقد من أجلها هذا المنتدى. بارك الله فيكم، وأتمنى لكم طيب الإقامة في مدينة دهوك الجميلة، ونأمل أن تتكرر هذه المناسبات هنا في دهوك وفي بقية مدن العراق. وشكرا جزيلا مرة أخرى لحضوركم. ڕێگە بدانێتە من وتارەکەم بە کوردی پێشکەش دەکەم. بە خێراتنێکی گەرمی هەموو لایەک دەکەم و ببورن کە ئەگەر ئینسان نەتوانی هەموو ناو و هەموو ئەوانە بڵێ، بەڵام هەمووتان بەخێر بێن سەرسەر و سەرچاوان. طبێ ئەم کۆربەندە لە کاتێکی زۆر هەسیاردا دەبەستێت. قەیران لە هەموو جیهاندا زۆرن، بەڵام بە تایبەتی لە ناوچەی ئێمە، ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، قەیرانی یەکجار زۆر و مەترسیدار هەیە. و ئومێدەوارین ئەم جۆرە کۆربەندانە ببنە یارمەتیدەر بۆ دۆزینەوەی ڕێگەی چارەسەر بۆ ئەو قەیرانانە. هەندێک ڕوودا و گۆڕانکاریەت مەزن دروستکەن یان مێژوویەکانی دروستکەن. هەر وەکێک و پشتی جەنگا جیهانیە یەکەم پەیمانە سایکس-پیکۆ گۆڕانکاریەکە مەزن بسەر ناوچەدایینە. و ئەو سیستەمێک و پێی پەیمانە سایکس-پیکۆ هاتیە دامەزراندن بەداخەوە ئەمن و ئاسایش بۆ ناوچەنەیینە. گرفتێت مەزن بوو دروستکردن و حتی ئەڤڕۆ ئەم هەمە ملەتێت کولبێ ناوچە ڕۆژهەڵاتدا ئەمێت ناڵین دەستێت وێ پەیمانێدا. بەروەی کە بۆچوونە مە ئەوە و ئەم ملەتێت منتیقێ زۆر جددی بیر لێ بکەینەوە خەلەل لە کێرەیە، ئەو خەلەل بێنە چارەسەرکردن. هیچ معقول نییە ئەم vêk را بژین و نەتەواو و مەشاکل نافمەدا هەبن. ئەگەر مە خەلەل بەدیتن چارەسەر زۆر دیبسانایی بن و نیەت و ئێرادە هەبیت. زۆر ئاسایە هەڵە بێنەکردن، بەس تاوانە بەردەوامبوون سە هەڵای. سیاسەتە خوسەپاندن و دەست سەرداگرتن بسە هەمە بارێکێدا سەر نەکەفتیە، نە نکمە العێراقێ نە هیچ وڵاتێکی دیل ناوچە ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست. و هەمە لایەکی زەرەرمەند بووینە. نەوێت داهاتی پێویستیا پندێهەی ژیانەکە خۆش و بەختەوەر ببەنە سەر. ئەو گرفتێت و ئەموویت پێشمەدا تێدا ژیای و دیتەی حەقە وا مشکیلا بوو جیلێت کول دوایمەتێن جی نەهێڵین. دەوڵەتە عێراقێ و پشتی جەنگا جیهانیە یەکەم هاتیە دامەزراندن سە ئەساسێ شەراکەتی هاتە دامەزراندن. پشتی وێ لە شۆڕشە 14 تەمووزێ ساڵ 1958 فەقەرەیەک هاتە نویسین دستورێ کاتی دایە وەختە
والعرب والكرد شركاء في هذا الوطن. قوتك ديدا هم عراقي وهم كشف هواكي ودرسكر العراق والكردستاني وروج زوري تخوش بن. دیسا سر نگرد. 11 آذر اتفاقات کردن بین قیادات شورش ایلولی و حکومت عراق و سردمه. فتره که دیسا سر نگرد. انجام وی بوم مدید کیمیا باران به انفال بین ویران کردن گندا به. هیچ وقت که سرکرداتیا شورش یک فرصتیش دست خونه دا بو چاره سر آشتیانه. سال 63 بیکو بیر کنه و کی حکومت کل بغداد. هر فرصت آشتیه هبو بیتن یه پیر آشتیه بچوی. سال 63 64 66 هفته حتی النوتو ایکی و ما اثبات کرد وکو کرد و هم آشتی خازین او تشتی بسری مهات البیرامنا چی بس هم دو طوله و نچو چونکه هم زور بارزانین برایتی هم مو عرب و پیکات دی زور برشتر و مکمتر الوی خلاف یان تاوانه که بیتا کرن در طرف حکمتی و خلاف دیگه حکمت تشتکه و برایتی و دوستاتی و تباید بین ملت اجدا تشتکی دید. فرصت که زیرین بو مهمیات پیش پشتی روخان رژیم سال 2003 والسر سه بنما پنگاف هات نها بیتن سه هفت پشکی یام بیجین شراکت توازن توافق و اول 2005 دستور هات دانان بو عراق و وقتش وضعانی کو کماسیت دیده های به دستوره بس اگر برآورد کن گه دستوریت بری نو کن گه دستوریت دورو بری خوش دستوره که زور پیشکرد یا دستوره که ایجابیات دو زور زیاده ترن سلبیات دو و دستور بخوش آلیت دانای بو او اگر خلل و کماسی هبن بین 400 کردن و یه روزا کو دستور تمام بی از وگر یامه بو هەولێرێ من گوتی کو او دستوره و نیه همه تشتی که ما بویده دابید بس دستوره که زور تشتی تیدا و دی پی هستین شانازی پی بکن دستوره که دی عراق بتا قناغ کادی تنظیم و علاقه ها کردی بین حریم و بین حکمت فدرال بند دستوره که هنگی و نوکه و بو آیندهش هم پشتوانی الو دستوره کن راستی تبي ام في بسياري الخوب كاين يعني افهم مشاكلها اللي خطو كردايا يعني خطو حكومتها يعني اسيج لا كي تبريا ناكم بس بالتاكيد وقت ابدا صلات هي وامكانيات هي وقوات هي بتر خطا دي كوي تسمله ام همه ما ايش وزاره كزور كيشا خوینه که زور ها ترایتن. اف فرصتا کو 2003 هات یا پیش هشت او فرصت یا مای تویم دست ندهیم. دستورک می هی ام پابندیم به دستوری. و او دستور ری نشان داره بو هنده که اگر مشکلات هات پیش چو انده هی تحل کردن. ام هی بیدارین اف حل بجار نیت کو بری چند روز هات یا کردن. ریک خوش کن بونده وگرینه و بو ریکا درست و پروسه سیاسی عراق دا وگریته و بو ریکه که راست و درست بو هنده چه مشاکل جریه و بین آمد و نمینه و از لیره دا مناسب زانم خوشحالیا خود در ببرم بو پروسه آشتی کل ترکیه دست بگیری ما پشتیوانی که گر مالی کری و دی پشتیوانیش لیکن و می بیدارینش بگنه و آمانجد که خیر و همه لاکته دابن هر وها در فتح که زیرین بو سوریا شیعات یا پیش امی بیدارین همه پیکاته کردو یه همه پیکاته دی سوریا اوش بگنه اتفاقه که بین خود یا حکمت آنو که دیسا
شێوەیەکی که آشتیانه شێوەیەکی دیموکراتیانه او مشاکلات که چاره سر کنو بگنه اتفاقی که همه فکر رو بخور جانه که خوش ببنه سر. برایزان یازده هل بجاردنه که زورا گرنگ العراق هاته کرن. و از لیره پیوز زانم پیروز بایل همه گلی عراق بکم و هل بجاردنه سرکفتی روی تکنیکی و زور سرکفتی به زور فرق بود گید برینو که حتی با آگاداری البجاردنا برینو که از چون آخر شانس دامن کده پنجامن و خوینی یا نه نخویم که احتمال من دنگ ندابا هنتی یا معقد و عملیه و جارب یک دقیقه همه تش تمام یا با یک بیل تشتیکو من دیتی ناحیه تکنیکی و زور یا ریکو پیک بی والحمدلله من نبیست چد یا نل جنوب نهت هیچ یکی چه مشکلات و روی ندان که اف کشو هوای خوش نخوش بکرد. او همه جد از خوشیه هم بو حکومت فدرالی هم بو ملت عراقی همیا و هم بو حکومت هریمی و پیروز وایل همه لاکت کم. و زور پیویز زانم و او ببیتا هاندرک بوند پنگاب جدی پشتی و انتخابات بینها بیتن. یک لی تعدیل یاسا هل بجاردنه. تصور ما اف یاسای به هل بجاردنه پیهاتیه کرن یا نه عادله و زور نقصانیت دیدن. و حق زور خلقی که مستحق یه بزر بی خلقی که نمستحق حقی ورگرد. هم جدید گلا یعنی دی همه محاوله بکن اف قانونه بیتا راز بکرن چونکه راستی و قانونی چه عدالت دانه بی. حالا دوی کار بیتا کرن بو دامزراندن مجلس الاتحاد پی ماده 65 دستور دا. اول ضرورته چونکه زمانته که هم بو حریمی هم بو محافظات همیا. خلاص محکمه اتحادی بیت دامزراندن به پی دستور دوی ماده نوت دو نوت سه طبعا فهمت شده گنجاو بند دستور دا بینه کرن بس بینه کرن نه تأجیل کرن چون که رنگ زور بسبب مشاکل نبین و با دستگاه نبیه گروی داری ماده 140 بیت جیب جی کرن و چی دینه ایت اعمال کرن یاسا نفت و غاز بیت اقرار کردن که گنجاو بیت دستوره که اویش یک بیل سبب زور مشاکل که روی داید بین حریم و بغداد که موجب نبی اصلا و اف یاسال سال 2007 هاتا نویسین و حاضر کردن هاتا نبی بچه تفاصیلا بس تبیا هنگی ما او کرد حتی نو که تأجیل بی حالا که مزن بی بجیره با امیدوارین که او قانونیش بیت جیب جی کردن و تمام ببی پیدوی همه فکر حول دین دولت و مؤسسات بیت دامزراندن چی دی دولتو نو دولت دا نبن ریگر و مشکلات چکن یاسا سرور بید هر حولات یک مافی خوب ارک خوب بزانیتن و ترکیز کازیده تریش بیت کرن سه خدمتگزاریات و سرتاسر عراق اسواب زانم خلق ما همه کردستان الوسط الجنوب یت ماندی بیل شعاراتا زوری گل شعاراتا بی خلق عملی تجدید کهرباد و جادت بین مستشفات بین پرونده که راست و درست بید یه بیدارین که همه لایک برای خوب دنه بی خلق مستوای جیان خلق ما برای پیش بچیتن اما دی انجامه که باش داد نسبت وضع حریمی طبعا ایرش ساله کرد اما ساله که حیوه کرد سه هلبجاردنه حریمی دار چون هر پشتی که انجام هلبجاردنه هات نه اعلان کردن مداول همه او حزبت که کرسی اینای بین حکمت که بین کفروان تشکیل کن نهاتن بیدارم دیس اف هلبجاردنه فدرالی که بی ببینه هاندر بو هنده جاره کدیشم از به
دعوای همه لاینت کردستانی کم بینه به حکومت هریم و کردستانش بیت تشکیل کردن هیوی دارم وکر رو هر دو حکومت بین تشکیل کردن بونده سنگا همه لایک بیت پاراستن هیوی دارم لاینت کردستانی باش گوچه خوب دانه به اوتارامن نوکه هلو مرجد کو پشتی هل بزار نت کل فيد فدرالي هاتيا كيرن ناو هلو مرجن يتكو برينوكا موجب استحقاق انتخابي هم لايق بقى تحقق بابتا كده جرنك او ما ترسي چنه يتكو روي عراقي بيون منطقيش همية مسترين تهديد حتى بيقوش مثلا تيروريا گوش دا تمام نبیه و دیاردا داعش دیارده که یا ترسناکه و نبی چه جار البیرامه بچید هر وقت فرصت خوبه بینن زور مدعی که زور پیناچی ده داعش جار کادی خونی کده و بنده پیوستی یا هماهنگی که تمام هید ناف مبخودا همه حزب سیاسی گه حکومت هریمه و ما پیوستی یا کمک و پشتیوانیا دوستمل در برشی چه شکل و دی چه بی او دی مینی تبا بو دولت یا دولتا که تنظیم و علاقه بکن اما که بجین ما پیوستی کمک نمایا و داعش نمایا از بیم هم یه چاوت خود مقینین لحقیقت داعش یا مای و ما پیوستیش یا پاوکاریا دوستت خول در بمای خطر دی از نکمل همیه مستر تره مزن تره یا مخدرات تره زور داخوه زور گنجت مه هل کردستانی حطت گت بصره یه توشی و دردی بی و شکل هنده ده برنامه که ریکوپی که بیتن بو هنده مالا مویران کن بنده پیوستیه که زور های دستگاهت امنی دستگاهت پیوندار کاری که زور جدی بکن بونه هستن و عف مادت مخدر اوید بازرگانی کرد تاوانبار زورت مزدن اوید کارخانه مخدراتاش دانای الوات بازرگان تاوانبار ترن هم هیوی دارین حکومت دهاتی یا فدرالی حکومت هریمش تنسیق کار تمام بکن بو هنده حده که بووا توانبارانه دابنن و حده که بووه اف تهدید زورا جدی بیت دانان و اوید کو بازرگانی کری و کارخانه مخدرات دانای بین سزادان و بین دادگاهی کرن مترسیا دید مثلا تندرویا قومی و طائفیه کو چه جارم استفاده لی نکری و خیریش بلی ندیدیه دا خواه هنده جارا ما گلید بی هنده و تریلید دن و ساسیوی دارم که بس بو او حمله انتخابی بیتن و نه نهج بیتن لا هیچ لا چونکه ما چه خیر لی ندید یا لیش نابینی وضع جهانی بگشتی همه قیرانه بس قیرانت خطر رو که اول منطقه ما روشالات ناوراست ام هیوی دارین هر جی قیرانت که های همه باشتی و به دیالوگ بین چاره سر کرن اما علاقه بمبل عراقه امی ویدارین که عراق دکلی و ململانه ها نبید ملت عراق بیتا پاراستن و عراق نبیتا میدان ها ململانه ها لاین دی و هم ویدارین لاین دیش مراعات آواز عراق بکن هشتا خلقی می برینداره هشتا ولات منهات یفسخو اینجا سر رای به بلاش بسری مدابینه و جاره کدی خودی قبول ناکن خالا دومایی که من دوی اشارت ببدم مثلا فرهنگ پیگ و جیانیه کردستانی هم سربلندین و شانازی پیوت گین و هم اف فرهنگل همه عراقه زور برس تا تر را گرتن امی ویدارین همه لایک وگرینه و بوهنده ام فرهنگ پیگ و جیان دولمنتر رو کورتر کین چونکه حقیقت عراق هنده آجیانه کو وکو که دستورش دهاتی فرا نتویه فرا آینیه فرا مذهبیه
ام همه شریک بین و ولاتایدا و همه ارکی خوب زانن و مافی خوش زانن دومای دا هیویا سرکفنیت کم بوه کربنده و جارا کدیب خیرات نکا گرم و همه لاکت کم و زور سپاس و السلام علیکم. Thank you, Your Excellency President Masoud Barzani. Now, it is my honor to invite our next keynote speaker, Judge Dr. Faiq Zaidan, President of the Supreme Judicial Council, to deliver his address. سيدات سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد مسرور بارزاني رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في كردستان على دعوتنا للمشاركة في أعمال منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط نحو مرحلة جديدة يعاد فيها رسم خرائط النفوذ والتحالفات. يبرز اسم العراق كلاعب محوري يمتلك خصوصية